Drage dame i gospodo, jedan osvrt na nešto što je jako često jako uvrijeđeno, a najčešće to potpuno previđamo. A to je pojava da smo si utuvili u glavu da ono što bi naš život trebao biti i ono kuda mi idemo je samo nešto pozitivno, ispravno, dobro, lijepo. I na taj način, znači to je dio one dualnosti ljudskog uma. S jedne strane imamo nešto čega se bojimo i nešto od čega bježimo i nešto što ne bi i nešto kakvi ne bi željeli biti. A s druge strane imamo nešto što smo stvorili kao nekakav ideal i nešto što bi htjeli da bude u našem životu i što bi htjeli da mi budemo. Ja? I onda u principu praktički cijelo vrijeme postoji neka vrsta rastrganosti u nama, u umu, između onog šta ne bi i onog šta bi. I, kažem, zamislili smo da je ono šta bi samo nešto šta iz našeg malog ograničenog uma vidimo kao lijepo i ispravno. Međutim, sad smo tu da se osvrnemo i da se zapitamo šta to uopće znači to lijepo i ispravno. Kuda mi to hoćemo doći, kuda hoćemo stići, šta to znači. Puno ljudi kažu ja želim biti bolja osoba. Šta to znači uopće? Zapitajte se umjesto toga, znači da stalno gledate na jednu stranu, pogledajte i na drugu stranu. Pogledajte svoju mračnu stranu. Znači šta je to vaša mračna strana? Šta je ono što ne želite pogledati, ne želite ispoljiti, ne želite da izađe na površinu, ne želite pokazati? Šta je to? Ono sve što skrivate kao zmija noge. Sve te dijelove sebe. Prvenstveno govorim o manifestaciji sebe. Kakvi ne želite biti? I stanite malo sad u ovom trenu. Jednostavno stanite i okrenite se u tom smjeru svoje mračne strane, svoje sjene. Osjetite sve ono što vas muči, što vas steže, što vas ograničava. Okrenite pogled u tom smjeru. Sad, u ovom trenu. Dopustite si da sve to osjetite, ono od čega inače okrećete pogled. I ne želite. Sad u ovom trenu se okrenite i uronite točno u to. I primijetite koliko inače to negirate. Koliko uvijek hoće pobjeći. I na taj način zapravo cijelo vrijeme reafirmira i hrani tu mračnu stranu. Na ovaj način kad pogledate u nju i krenete u nju, da ju osjetite, da osjetite sve što vam je najteže, da oživite to namjerno u svom iskustvu i da uđete u to i da se pustite. Čim vam je teže, tim bolje. Čim je više neugodno, tim bolje. Samo daj još jače. Na taj način osvjetljavate tu mračnu stranu. Ali nemojte ići u to sa namjerom da nešto osvijetlite ili opet poboljšate. Da nešto bude bolje. Ne. Jednostavno sad u ovom trenu da to doživite. Najdublje što možete. I možete se sjetiti aspekata sebe koje ne možete smisliti. Koji vam izgledaju grozno. Točno u to idete. Točno to prizovite sad u svoju svijest. I čim više okrećete pogled u tom smjeru i dopuštate, jednostavno dopuštate tome da izađe, tim ćete se više osjećati potpuno, cjelovito, zaokruženo, uzemljeno. Eto, na ovaj način istražujte sami, jednostavno
stanite sa svim ili u bilo kojoj situaciji kada osjetite da nešto, da val nelagode dolazi u bilo kojem smislu, strah, briga, nervoza, bilo šta. Znači jednostavno kažete daj, ok, da te vidim. Da vidim šta si. Daj mi još više, još jače. Ponekad to može izgledati zastrašujuće. Međutim, to moment kad izgleda zastrašujuće je najplodnije tlo da se nešto rasvijetli. A u pozadini, čim vam je dublje razumijevanje, jednostavno znate da je to sve misao, da toga ničeg u stvarnosti nema i samim tim postaje vam sve lakše. Jel? Pustiti svoju mračnu stranu, pogledati u oči, suočiti se s njom. Eto, istražite sami i ako ste nešto u tom smislu otkrili, podijelite dolje u komentarima. Znači, uvijek je zanimljivo čuti neku stvar iz različitih perspektiva, tako da uvijek su dobrodošle vaše perspektive. Eto, toliko za sad, vidimo se pozdrav.